Može li se od tetoviranja živjeti i kakvu tetovažu odabrati, a da nemate problema na poslu? Ako nemamo vlastitu tetovažu na koži, sigurno imamo nekoga oko nas koji ima 1, 2, 3 pa i više crteža ili natpisa na svojoj koži kojom obilježava važne trenutke u svom životu ili samo slijedi modne trendove. No ljubav prema tetovažama nije dovoljna da od toga napravite poslovni poduhvat. U ovaj posao može se ući i iz ljubavi. Vlasnica Neroinka je posao dovela iz Milana zajedno sa svojim dečkom tatu umjetnikom. Prvu tetovažu sam napravila sa, 18,5 godina, kad sam zaradila svoje prve novce, da mi ne bi mama bila što tražiš svoje novce na gluposti. Prva mi je bila na leđima, anđeo, tek toliko da kao istestiram da li mi se sviđa, da li me boli, da li ću nastaviti dalje, jer ako pogriješiš, staviš na leđe pa ni ne vidiš. Ali onda je to krenulo već kao, ok, sad mi fale sjene, pa kao još ću malo doraditi tu, pa mi sad fali još nešto, pa ću to još malo doraditi, pa onda krenula druga tetovaža. I onda sam se počela full aktivno baviti modelingom i onda sam jednom periodu trebala stati jer mi nisu dali. I onda kad sam shvatila da mi je vrijeme ili ću se sad tetovirati ili neću uopće više, onda sam ponovo krenula. I tako sam otišla u shop svog dečka, Enrika. Prvo sam se išla pirsat nos i odmah sam se išla naručiti za prvu tetovažu koja mi je tu sa strane Beloved, koju sam planirala već 3-4 godine. I naručim se za prvu tetovažu i onda smo kao nešto pričali i onda sam se htjela naručiti za kao već 4. tetovažu. I rodila se ljubav koja ih je dovela do toga da u Zagrebu otvore svoj tatu salon u koji dovode i svjetske trendove. U Hrvatskoj je jako dosta još uvijek čudna situacija što se tiče tetoviranja. Jako puno ljudi još uvijek hoće te tetovaže iz 80-ih, 90-ih, znači tribali, krunice, kospa i ne znam, sve te nekakve 90-te stvari priče. Ali što se tiče baš naših klijenata, naš artist Cao Ac, on ima jako puno svojih klijenata koji vole njegov stil tetoviranja, znači te nekakve grafičke stvari, malo tamnije. A turisti nam uglavnom dolaze da se zabilježe da su bili u Hrvatskoj, da si mogu napraviti nekakvu priču. Mnogi od nas se žele tetovirati, no pitanje koje si uvijek postavljamo je kako odabrati mjesto na kojem nećete imati problema sa svojom poslovnom karijerom. U Hrvatskoj još uvijek nije tolika tolerancija prema ljudima sa tetovažama, uvijek kreće pregovaranje, jednog dana ćeš požaliti, kako ćeš raditi sa svime time, ali sve više i više ljudi počinju shvaćati da je to nekakav vid osobnosti i kulture, ajmo reći, da, to je jednostavno način trenutnog života, znači da ti obilježiš sam sebe sa nekakvim svojim značajnim pričama uz pomoć tetovaže. Tako da znam čak dosta ljudi koji nam dolaze, koji su skoro pa više manje tetovirani, imaju normalan posao, što mi je zbilja drago zbog njih i drago mi je što su ljudi u Hrvatskoj počeli to prihvaćati. No i dalje na nekim mjestima imali smo isto par tipa bankari, doktori se dolaze da bi se tetovirali, ali to su sve skrivena mjesta, znači po rebrima, po nogama, tako da kad su obučeni da to niko ne može ni vidjeti ni skužiti. Većina poslovnih ljudi koji nose odijela ili svoje radne uniforme ne pokazuju svoje tetovaže, osim ako su one na vratu, licu ili rukama. S druge strane, mnogo je i onih koji se tetoviraju iz hira i mode, pa nakon nekoliko godina troše veliki novac da taj svoj hir obrišu. Iz tog razloga pokušavamo, ako je to ljudima prva tetovaža, i ako žele staviti neko dosta vidljivo mjesto, nisu sigurni, rađe im kažemo i budemo pošteni prema njima, ok, odi doma, prespavaj još par dana, vidi da li si zbilja siguran, jer to je jedna stvar koja te zabilježi za cijeli život. Znači ti možeš to skinuti sa laserom, ali ti koža ista neće biti nakon toga. Dakle, želite li tetovažu, dobri majstori poput onih u Neroinku će vas dobro i savjetovati. Tada ćete dobiti upravo ono što želite i nećete kasnije razmišljati o tome što ste učinili.